Nyandwat mateso e alwora ma Busia kwayo kony ne nyathigi ma jaiga achiel mondo mi otimne bero mapiyo piyo manonyuol maonge yo mar dhi oko. Min nyathino Anet Nekesa ma en min nyithindo 5 wacho ni chune mondo mi omany kony kowuok e kanisa kod jogo ma chunygi ler moyangore ni nyalo konye mondo mi oyud pesa mar wuoth kotero nyathine kathieth ma Eldoret eneno kaka dikonye. Laktache mawuok e kathieth mar Ufa ma Moi notimone bero mane gitucho kolon mare makoracham kakoro nyaka sani pod onego med timone thieth ya kujaribu kuendea choo. Sasa hiyo njia ya choo hiyo nilikuwa nikijaribu kuingiza mshumaa ili sifungane. Na hiyo mshumaa hadi Eldoret ndio nitapata, huku hivi hakuna. Mtoto analia, saa zingine anaanza ni kama tumbo inamuuma, anakaa chini na biringika, na ikipoa ya sasa naamka anakuwa anatulia anakuwa yuko sawa. Hata saa hizi sina madawa ziliisha. Sasa hizi ako tu. Vile niliona mtoto na mimi nikaona ni njia mzuri mimi kama padri kiongozi kuelimisha jamii zetu tukiwa na watoto wa hali fulani ambayo kwa kimila watu wetu mara nyingi wanataka kuficha, na mimi nikaona njia nzuri ni kuja kuongea na kupresent shida yoyote, ili kuna watu wengi ambao ni wataalamu wanaweza saidia watoto wa hali mbalimbali ili wasaidiwe. So na appeal kwa our communities never to hide children with disabilities, so that we bring them up and help them where necessary. Riwruok mar johala kod wekembe e bade ma Busia